series there, I am a church member. Today will be the last day. I feel it in my spirit and with the Spirit of God. Today will be the last day for this series, this morning and tonight. Series there, I am a church member. I'm hoping that as we have gone through these series that you've understood. Series there, ile wingo tangate fia faima tutino le kalesia e tanto wo mai le tusa ya le membership le kalesia ma le membership le mami deo le tomo faia toila mutanga. Membership in the world is different from membership in the church. Membership in the world e ke alo kokongi se mea e maua mai nisi mea o le kalesia e kako ke leo mai su e mea e kako ke o mai au anga le tua say amen. Iai tene e sosoania tole kalesia e le whapea le au ngā. Iai tene e sosoania tole kalesia e awane I maua tātou le nganga le tātou te o mai tātou su e su e ni mea. Nanga istanga te o mai fia member le kalesia. Nanga lau rātou whaalongo e ka iawhia mea maua kangapa pe a member I. So e o mea nanga e sosoania tue e se lava langa o le membership le tātou te kapa a iei mua o le kalesia o le kalesia Yesu Keriso. O le fio mai la Yesu Keriso le mai Yesu o kele isau ina ia au mai se isi ya tia ang au sau ina ia au na atu. So o le nganga fo ilanga tatu le kalesia I le kako mai ngofo ina ia mai ni se au mai ya tatu. Au kako e kalesia ia au na tatu say amen. Ia la me tatu na lu e fa aftai atu mai tatu e kalesia ia wal masanya le Paulo le mo Korinito suma lu fa tu sa le kalesia I le tino tangata. Tofu lava le tutino malana ia kiu ke fai le tino tangata ia e bailout e kalesia Yesu Keriso tofu tātou ma le mea alofa mai le tua e whaongaina e le wha tusa mea alofa e le wa ai maua lalo leisi le mea alofa leisi le ai lango mea alofa uma e ngā rurue uma mo le vi inga o le tua. So pe lai kiki le mea ke whaia pe ke lefu le mea ke whaia ia e wha mahongi ai say amen. Lango mea uma i e ngā rurue mo le vi inga o le tua. So I'm hoping that you understand a lot of the things that we've been talking about. We will not make church membership about our preferences. O le mea leo le preference o le sau whapea o le e ke sau e whapea e ke whia mga awhore e le whiwhili I a pese mai le worship team. A le maua mai pese I ke whiwhia I a ke wale whamai ia ke le ko whia loko whai I. Wala Yesu e loko se ilo mai maua le worship team na whiwhia I. Say amen. El pongo le maua e pongo ilka ko membership whapenga. Say amen. The preference, we never make it about preference. Or they say preference in the whaiwhi au, pe whiwhia le whaiwhi au, pe le lei nao le whaiwhi au, e le ui mea ngai o mai tātou le kalesia Yesu. Say amen. Pe le lei pe le, le lei nao le whaiwhi au, pe le lei e ke wha maongi a o e langa le o whaiwhi au e maua I o manguia. O le atua le ona le ngā wenga, o le atua le au le ka Yesu le au le kalesia, o le whaapai le kalesia. So make sure we don't make church about our preferences. Another thing we talked about was to pray for our leaders. Ia tātou mau le ranga le tatala mo tātou taitai. Say amen. I tell you, taimi mana o mia fo I tell you, taimi baba ia tātou taitai e matau tia te le lan le tātou, but no, we need help too. Say amen. We need you to pray for us. So pray for your leaders, pray for one another. Learn that it's about serving and not receiving, even though you can receive at some times, but for the most part, church is all about serving. Say amen. But today, we want to talk about the motivation. The reason why we serve, the reason why we become a member of a church. Tasi lava le motivation. O le motivation a le la tala tala noe o ko le mafua anga e te fia anga lua le kalesia tasi le mafua anga. Le la tala tala noe taiao ne mon mole mo la to mo la to spare ne taiao mo Korinito ta o stuma todo. 1 Corinthians chapter 13. Yo sai mai lama su tasi me o la tato faitau ta to ha say amen. The whole chapter this morning. Te le fo ise a o se le sonia bo mai le ta upu te lo masani to te le ni se tato ya e sai mai o la tato faitau mai fa tasi fa mon mole mo Korinito lo na ta o su matol faitau mai fa ko mo moa ai nata mai la o fa ko su matol fa mon mole. Lord, we just pray in the name of Jesus that you will bless us now, Holy Spirit. We invite you to come down, have your way.
And I pray that you will open up our hearts and we'll be ready to receive what it is that you have for us this morning. Talo matoloto le ni tayao. Ia faia le tuo se ele pa ua ile fatu la upo le tua mawani aa. Se ele fo imi fua walo fina malo le tua ile whamuia mai oe whaalonga lo whanau. Ai une ngā uma whawhawia tu ngā te oe le bi inga ono Yesu. Amen. Mo Korinito su matolu. Nā tau whaitau whaatasi mai ei. Aul valva mea. Tau lebu, tau whamuamua, se heo ulawa kai o su matolu. A whai umau bala o mai via le tua. Tau whaitau mai ei ia. Ai sale na tangata so mai. Ai so Alofa. O lea ma ko mea tali. O se su me malo tani. A whai foi e te au o perfetani. A lego me uma. A lego a whai foi e te au te fatu tua mai a ke se ai mona. Ai so Alofa. O te lea ma lava. A whai foi o te tutu ai a mea uma. A whai nai e mastiva. A whai foi o te tui atu o tino i le Yesu ina. Ai so Alofa. Ele ai lava sona o nai atia. E o sai e Alofa. E a mamadu. Ele o tito tine Alofa. Ele mita wale e Alofa. Ele fa peteina. Ele a mio matamaha. Ele sai ele a mamamea. Ele fai senza confie. Ele torina sinisinerea. Ele fiel a mio dama. Ai fiel fa maoni. Eu fio fine é uma. E sai soli é uma. Fa moe é uma. Eu não sai é uma. Ele uma Alofa. Ai bem perfeitama. Vai a minha. Bem na. No Maria. Holy Ghost. Vai a minha. Ao tato eu falei a tua. Tato perfeita falei a tua. Ai bem sabe a tua. Quando falei a minha Deus falei a tua. Quando não dizia. Não trabalhai para mais isso. Não mas não faz mais isso. Não vive para mais isso. Algo e não se na sua. Quando se é realmente. Ao não bonita tu te vai e quando é que passa. Ao eu não vou tu te deixa. Bonito não te vai fazer a tua. Ao eu não vou te vai. Venho na igreja e não ao enei. Tu mal me faz tua. Ai Maria Alofa. Amen. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. Love does not envy, it does not boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes in all things, and endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. For when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became a man,
I gave up my childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. For now I know in part, but then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these all is love. Say amen. Today I want to talk about you, or I want to talk to you about, I will be a church member in this sense. I will do all things out of love. Ia o faia mea uma ma lea le alofa. O le tāua ia o le alofa. Say amen. This chapter is often read as a chapter of love. Sometimes you hear it recited during weddings, and there's nothing wrong with that. But whenever you're looking at scripture and you're studying, it's good to look at the context of why all of a sudden Paul switches from talking about spiritual gifts to the subject of love. E te leo tainga tātou te whaaloa i o whaitau ia neima tā upu I whaipopona. Ia mai whaitau e tala noa ia tā upu leo le alofa. E leise mea lea ngai. Hai tauna whasili tātou po le ame le mata upu e sulman lua na a mata ile tala noanga a le apostola Paulo I ne alofa le ekalesia. E whapea foia le mta upo e sulman wha o lo tala noa pea I ne alofa o le nganga pa ia. Ai le onga totonu o lo tātia ile mta upo e sulman tonu e maua I le whaitau I le tāua o le alofa. And when we ask that this morning, we say we need to go back and look at what's happening in the church in Corinth. Tato toi baba ai po le ale tūlanga o lo iaile e kalesia I Korinito. Nela fa mei mo Korinito e tolu fa mei ua o fai o au foi le au soe no o le mawhaia o na tautala atu ia te o tou fa pei o e fa le alanga. Ai pe tai pe o e fa le tino pe o tama mea mea ia keriso. Ai sea fa mei na ufafanga ia te o tou le swa susu ai le o mea ano awana o tou le lava I ona po ia. Fa mei o tou mawhau fau o tou mea fai e maua ai le mataua ma le misa ma le whewai inga ua le whaletino ia o tou ua le whaleanganga ua tele le whaletino. Ai le ta o le kale sia o Yesu. I le amatanga na tala ile tu se Korinito le whamei sa tupu ai le maseinga le tutona le kale sia. Nisi whamei o au la sa Paulo, o au la sa au Paulo, po keriso kusa leo whamei o misa la po whamei o au le mulmuli a keriso, o au mulmuli a Paulo, o au mulmuli a lea ma lea o fili la po I preferences. Au le baba ai le tua ma le ona le kale sia. Le la whamei e loa Paulo, na maliu Paulo moe. O Yesu le na maliu moe. Awane ngalo ia te oto o le ekalesia foi e leo se ekalesia o se tangata o le ekalesia Yesu Keriso. 1 Corinthians 3:21 they said the men were boasting fa me o tangata sa mita le malosi ma lato poto ma lata mai mo Korinito e lima fa me ua whawhewheteina lato loto. It says that their hearts they were puffed up with all kind of wrongdoings. What does this mean? Fa me ua sala lau le tala leo tusi atu Paulo ia Korinito ua sala lau le tala o ia te o tou le whaitaanga o le whaitaanga whaapea foi e le o ta ua inu ese ina ua whaia ava le tasi I le ava o lona tama o tou foi ua tou loto whete ea ai tou te le whaanoa noa ea tusa lewa whaatanga I la tou ia winga se se le kalesia langa o lato whaanoa lunga o le mele ua maua o na o le o mai e tapua I le atua ai le aisea leise matataku ia Yehova. Na ole o mai e tau masili le lima I le swafa o Yesu ai le eise usiustai ma le ngawa I le afionga pa ia o le atua. Mea na leo tu lai tu se Korinito leo maua neia a mio whamei e le tusa ma mea whai le laulangi. O matau tia me le tupu le kale sia a le fsili whiala au whainga luenga la ngofu mko e. La ngale aka I mea ia o tupu le kale sia le whamei Paulo e kaua kou whangongoa. Kuli e se kamaka lea. Langa le tatau ya mio ia le kalesia o le atua. Say amen. And we need to understand that this is the other side of love. A lot of times we look at love as this just pat people on the back, but love needs to also speak straight and tell them the truth. Nanga te lo te me o isi tangata e mei male kalesia.
Whaalongo aku foi o leo kele mai whai whi awa ka o mai fo ia ngasala ke ea wha mai o le loku fo ia. Ai a saulo o le alofa, le lei le mea le lei, mai le fia ma le o mai o kangaka. I le mawala le loku ngei wha monone. O le whai whi au lea o ke la aunga ma o matau le atua, o le mea tu mai le atua, o le mea ngau te la unga atu, say amen. Mea le ia alanga o le whinga ngaro le atua, o le mea pupole hei au, i nge kumu ka ko e kale si e kangaka o le o mai a fia whaalonga mea fia whaalonga ai, a o wheuka linga e le matatahu ia Iova. Mana o mea tangata e moni lato matau mi le tua. Moni lato au nanga ma lato siustai ma le ngā wai i le awhionga pa i o le tua. Nga pe ono whai atu, e le mawhaina o mai tangata fo, pe a wawa ai mai, e le ai ase e senga o tato wā mio, ma mio le lalolanga. Mea la le whaasosoania toi le kāresia e le whaatanga mea hia. A whai fo o iei se isi ya, le o tato whaalongo le upo le atua, lango le whainga leo le alofa. A alofa moni ata e tai mo oe, e tau tala sa oe le mesi se na te whainga. Ai au le nufu mai ata ata. O lo aka ngā ma le whai atu, o lo whaakanga ina o le anisala. Mea la le ngā mau e tae au sa tala noa ile to ina leo nota. Tu sa e hongo tangata sa tauna whaoleina nuu leo. A le to o lua leo anga son-in-laws, o le whaalongo i le whautautanga ma le folfolanga leo whai atu o nota whamailanga ia. Ia I lato, they didn't take him seriously. They thought he was joking. The question is, why did they think he was joking? Probably because he was a passive father. He just laughed at simple things. And now when he tried to be serious, it was too late. His children, his son-in-laws, thought that he was a joke. I'm praying, church, that when we stand here for the truth, the world won't look at us and say, you're a joke. You want to go up there and tell us about God, but you're a phony yourself. Ia whaitete le ekalesia. Ni kako mai pisa o lumai I launga, ai lai loe lalani o anga sala lino lai whaipua. O le mea ke pole ai, o ke le ngore ekalesia po lo whaifi awi I, o le pole nga o le tala leo Yesu. Le tala leo Yesu, au nge ulangia I tangata, o le atua le tangata tato te ulangia, say amen? E le ulangia le atua le tato te au na ia. So le mea la ia whaitete tato le ekalesia, e o foi le mea na ia le whawhita au le ekalesia le Korinito. Le whamei I le whai upo Korinito mua whai umta upo vanu. Me ia o tō whaitete, ne a vea ia o tō nei whaitalia, ma mea tau sua iai e ua vai. Kusa e o ai mea ai wa misa le ekalesia lea. Me o mea ai ngai le konga ai ai nanga lea ave o e ofo I a kua pepelo. Ia ele whamei au e anga I a kalo ai ama whamangwia iai wa lava swafa Yesu e whamamame ai ia. Ai lea la whaiaku Paulo e mo I oe ngai ke malosi, ai ma ai oe. Ia e mangaku I kanaka le vai. And this is where I bring this because a lot of people, they question the gray area. How do we know what's good and what's wrong? When we look at different things and we try to make a decision, this is where I make my decision. Is this going to cause me to be a stumbling block for the weaker Christians, or is this going to allow me to be a stepping stone for them to get to where they need to be? That's how you decide. Mai awale avelo ma nosi le I le ngā wenga le tua ma meo e manatu mai e I so ona le ro tama whai mai. Lena I whai tete tato whiwhiringa I whai. A tato wofu I pākia whai a tato aina e le wha pe whasa. Ai a tato I loa whaali le mamalu le atua. Mele le kakaunga ho ai kako, hau leo ai fua. Ka ofi pele mamalu le atua, ka ofi pele whaatua le atua. Say amen? Nga pe unga whai aku. We can argue all day long about whether or not it's in the Bible. But the key here is Paul is saying, I will not become a stumbling block. Awa ni faia o mame e tau suai ai, ia e ua vai. Faia mes e mawalunga ni inga o le tua. Ai awa ni maua e tau le mele lang mele tupu I. Lera o mai kama malolosi e malolosi le upo le tua. Ia makau malolosi faia o mea uma mawhai ku tanga uma mea uma. Ya ngalo ya lato ya isi ke wisiango le vai le koma fai mai le la fa mei pa o fai ke tato say amen ka ko feeling I find use wisdom ask God what is better le si le mele lo tu lai sa tato tal no Korinito sul malo le si fa la lave ya o mo fo ma fa kusa me Alofa le si maris kusa baba ayaku ale worship team o silinga o ya kanga kai kula worship team kanga ka mawaluma. O kangaka ia e o sanu fale wa wala ima wala lo ia.
Lela o whaakusa whamaikia e le mga o mia me alofa oe, a ma o mako me alofa ia o ngā lumo le atua. Lela o kupo ele misa le kusia ko elo pia Paulo e Korinito, ele o se whainga ngā langa o me alofa uma pe lai kiki pe kele o mea uma mo le vinga o le atua. So le mea ngā te whaamalusi a onge kako whaakusa kusa kako me alofa kako wala au mai le atua. Peke kuru mai I, peke kuku e oe nei roa mai se isi o mea uma mai le atua. O le vinga foi, o le vinga o le atua. E ke loa e le whamai kusta e ei le vaenga sili aku. E leo vaenga le masangi kuli, I kuku mai luma, o vaenga e masangi le loa, say man. Le loa le winga le kako vava ai e lako ngā wenga e whai, o vaenga e whamai a sili o ngā le atua. Why? Because when you look at us, it's the same as the body. Everything on the outside gets all the action, but I totono tino le loa e se tu lo le fatu. A le tāua le fatu a le se fatu le a ngā umata ma le fafo. So if you le tāua la now, or you know, any small part of the body, you need to understand that that's a greater place to be is in those small hidden places. But at the same time, that's not for you guys to use it against those who are in the forefront, because they also have their job. But what we need to have, loto matasi, ngā lue whaatasi. Ke no le mea mawaile loto matasi ma le ngā lue whaatasi, e a mate I le alofa. Ai leo se whaatanga alofa fo, o le alofa le whamatala I Paulo. Si e mawhaianga ngata I ngāle upa Paulo whamai I a mau e tātou le alofa aiva ai oe, o le mata upa sūma tolu, whaato le leia oe, whai upa sūma tolu, tō mawhai Paulo e whamatala le tua inga alofa, e tatau o na iai tutono le kāresia. There's a reason why Paul puts this chapter in between 12 and 13. It's because, here's the thing, this is the key. This is the key of it all. You can be spiritually gifted. I can be an anointed preacher. You can be an anointed singer. You can be a world-class leader in every which way. But if you do not do it off of love, all of it is nothing. O te whiu nā e mau e tata e kālesia, po le a le le le, o le a o inga le upo le atua, po le a le le le, o le pese le worship team, po le a le le, o le whainga o lo oe ngā ruenga, po le whaatino ina, o le mea alofa ngā wa tūwhātu le nganga pa ia, po le a lama le le ai au noa ma le alofa, leise au ngā, e leise au ngā. Love must be the motivation. If there is any other motivation, I'm telling you right now, you're wasting your time. Love must be the motivation. And so when we look at this, there's three things that I want to talk about. Manaya ye langai fai ule fai upo limtau pa suma lo fai upo tolu suma tase fai ufa pe Paulo. Io oto nau I me alofa e sili, ai pe tai. O te fa sino atu ya te oto le ala e sili lava. O le sili, o le ala lea. Le sau lor tau pesun matolu. A fai o te tautala I ngā ngana a tangata a toa maangelu a ele aiso walofa. Ua mea uma. Maapa me mea ta alili polea. Su me palo tangitangi. Ia ona mea lea. Su me palo tangitangi. Ile iloa ya kiwa I elisi. Kama sama sangi ngakaki palau ya mako ya asua ya mako e kālesia. Ya isi kaimio ke kalu le aku ava ai aku le oso kālengi si au le alufua. Na le la wa le ka olanga ia la me fifi. E fai ni le pese. Pau ara le fa mo. E uma I for pese. O ki ngā kalinga ko ngaka ile. Ia kapa so lenya. Ai vai ole fa kusa mai foi kusa ia tanga kai fa yanga ben ai lai selo fa. Kele no ya ke o ka ki fa no mele pe ki fi ai o si spe pa ka. Kulo ma ka ko vi. Stand up, let's worship. I don't think anyone would respond. But that's what the Bible says about anyone who does anything without love. That's all it is. You may think you're doing everybody a favor, but actually you're not. In fact, do us a favor and stop playing. Aku say kanaka elisi alofa. Okay, Lord sa moe masangin mere aku ngila faise me ai le falo se kanaka ya. E fa lumo aku lo pa o wale ipu ikua.
oh mai fo le se ulo ku o le ala na se mo ya fa kaila mako ma fo ko pa o mai ku nga I don't want mele family kamakale nga nuya le si Alofa. You can tell the motivation. And as a church, I don't want a church that's filled with just clanging cymbals. Kusa lafa pea ia la le leila nga mele fai. Ale family kuspa ia ang ngoma le Alofa. E paula no mele fai, no le ingo yo kanaka nga mele fai dia sa uma ya sa. You need to do everything out of love. Leaders, whether you like it or not, we deal with people every day. And sometimes good, sometimes bad. But that's not for us to choose. As a leader, we deal with all of them. But we need to make sure that our motivation is always out of love. And I'm telling you, you can if I go back you most of the time you probably wouldn't want to listen to that person. But ese yo lo fia fa alo se kanaka o le fa kua la ona le fa ya kusawa ala ki la monga le Alofa le sawai yele no matua le ya o fo isa mato le fa fi au le I Hawaii mato lo tuai lo tua le mika ya ta o tupela na swa pam le lo matua o te le lo ta ule ile ma lusi le tu fa le ma she always encourages those was the age and the generation. And they were the kind of women, I'm sure you can probably, your grandma, you can say that she was one of those women too that was like, you guys better pray, you guys better come to church, you guys better do this. No, the generation now. I remember the youth leader. Yeah, I'll do my life follow to vote out loud before no fight out. Yeah, Tayala now for you for no town or Mato Leola for Palo or yeah, or Calavovaya, Malako Facalavo, or now the Evan Mele and Mafofa. Yeah, or Kayala now was sick a Colonica Avali Facial. I think Madewako Mako left for Fialaman. Yang ada sahabat pandia kuat, ayah pulau silong kuat. Oh, hello mama, Alofa yai. Ayah bapa ayah kuat ingot, hello mama. Ya bapa ayah pulau, ayah melo nungku. Awalnya mama ya. Saya kau yai lagi Facebook kalau kaya. Memang okey ni ayah lagi aku yang makan solo mulu ni mu ayah lagi mau lagi siku. Bukan Facebook ni alo berfak kau nunggu kuat. But let me help you understand. Whenever she did that, we could sense that it wasn't out of any other reason but for her love for us. Si yai kanga pe faifa ko mga fapenga ay lisa Alofa. Ikilangongan ling. Ala kingalea po leale leo kini. Po leale ono isi kami rebuke sa o ama ko lumo le kalesia. O si nga kami Alofa ke ya fami. La mo ko sama mo foi. O rebuke ko le sofa Yesu ko lunga Alofa. Lumo finga lo ko. Ikele la ka ko fa pe e maya. Ayo ai kinga makukua ele best friend ya penseng o peaka na ilika foi na fa kong foi longkua okay fa kong wingo le swa fa Yesu ku lunga enga kuwa lunga ku mo wa ika o fa mai le kale lunga le kale si ai umai for best friend ma ku I saw because she knew she did it out of love. Si le si ku nga le Alofa ele fa pe le fa le mili for le ele but sometimes it can sa o I vai I kau kan sao ele fai mai le Alofa e sui al kana ai Alofa ya ko ele se Alofa if you fai pa me pe mele kaka. And so parents, same thing. When you talk to your children, do you talk to them out of love or do you curse them because you just don't like them? So we need to be careful. Maybe that's why some of our kids don't respond the way they should respond, because they sense that as a mom and dad you're giving instruction but you're not doing it out of love. See, when we talk to our son, I mean, he's still young, but at a time when we talk to him and we're going to have to discipline him, I'm already training myself to be ready to be able to explain to him that this is why we do the things that we do, because we love you. Sasa fufua, if you truly love them, see, you will do whatever it takes to spare them from hell. Say amen? And so I'm telling you,
ngau le ki ngā fua palingo kanga. Ngau le ki ngā fua loko kanga. Hai mau tātou ia faia mea umamale alofa. Say amen. Love is greater than all spiritual gifts. Love is greater than all spiritual gifts. E sili atu le alofa I mea alofa uma o le nganga pa ia. E le si fa me oi. E le malam lama na le kala ngoka ko I le whaonga inga o mea alofa o le nganga pa ia. Mantua le tātou whaitau fa mei e le uma le alofa. E fa mei o le perifitanga e fa mei a e taimi e umai. Le fa mei o ngana eseia po ngana foi la angelu e taimi e mabai ai. E o foi la ile tautala I whaonga inga o mea alofa fa mei e ei le taimi e umai. So le la o wha so soania tu ia te oi. Whawhena sili le alofa I mea alofa o le ranga pa ia. Langa o mea alofa o le ranga pa ia. Pau lava le mea au ngai o le au. O le whausia ino o le ekalesia. Ai ai le taimi e umai o le fsili. O le a taimi e umai. Le taimi e toi a fio mai ai Yesu e ono le ekalesia. E saulo Yesu e toi ave le ekalesia. Le Korinito e kako mea alofa. Aisea langa le ufa tasi tātou ma le pule o le ekalesia o Yesu Keriso. Nea la le fe me lo Paulo e sili le alofa I mea umai. Langa ia, e tātou te mafuta lo ma le atua, o le alofa le mea le la whaua pia. Ka ofi uma me alofa le nganga pa ia, langa I pau leo le au ngā me alofa le nganga pa ia, mo le whausia I ma le kālesia. Taimi nā leo lo iei tātou, so e au ngā la taimi nei, para unge I ngalo, e iei taimi e uma I mea ia, au leo lofa e le uma. Say amen? The second thing in here that we're talking about is, love is greater than my selfless acts. E sili atu le alofa I o ngā ruenga alofa. O ngā ruenga alofa. Le lau whai tawatu le whamei a whai foi o te tufa ina o mea oma e whanga ina ai e mātitiva a whai foi o te tuina atu lau tino ina ia suruina ai le ai so alofa e le ai lava so nā o ngā I a te ahu. Say amen? O ngā ruenga whai. So ngā ruenga whai o ke a whai le ele uskanga pa e usu babe au. They love to feed the poor. They love to do all of these selfless acts. But even in those selfless acts, if there is no love, it is all pointless. Ile tu se ione sulman lua wa mani watu Yesu maona uso I petania. Ile maota o la salo se tala masani. Me o le afiafi o na whaia leo lato whaina ai. O na tango I leo Maria ile litara o le unato tau tele. Ma ua ia ia vai o Yesu. Ma soloio na vai I lona laulu, ma ua tumu ai le fale I le manongi o leu. O tatou masani la tala, ai whameina ina ua uma o na whaia lea fine lea ngā ruenga alofa I a Yesu, ia ai whaalawe lawe atu loma se tasu o na so. Whaalomo na oi whameile sile o lona so. Pese a ea le mea, na le whaatau waile na uu manongi I te nari e tonu se lau. Why waste that perfume when she could have sold it for 300 denaries and give that money to the poor? Now I want you to understand something. It sounds like a good gesture. Mana ia na whamatala mai le winga ma le mafuanga wa whaia le fsiri lea. Ia ne sfulua e fa mai ua le whaapea ane ia ina ua alofa o ia I e mātitiva. A ona o ia o le ngaoi ua ia te ia foi le ete mana tau ave mea na whawhau iai. Te loe tangata le fsiri lea o Utah. Utah le whaalata. Si o Utah o lewa na whaatasia ma Yesu. Lewa na vaai venga Yesu. Ai lea fui tātou vaai na tōwhia e uia tanga tupe. Lea laso se taimi e whawhau e tupe le whamei o le ngaoi. Lea lai whamei the motivation as to why he asked the question had nothing to do with the poor, but it had to do because he was a thief. He wanted that 300 denarii in there so that he could help himself to that money. And I want to encourage you, this is the key of it. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter how good you sound. It doesn't matter how close you are to Jesus, but your heart can be very far away from Him.
Ole alo lata ya Yesu lango yutelenga lata ya Yesu sabavali fatasi ma Yesu vava ai va venga na faia Yesu aole loto mamao ese malfina ngalo Yesu. Ole alo lata ya Yesu le fa me ele fisi langa ma ai le fisi. Ma ai le fisi fa me pole ame ole ave fa kawe ame mai ngaka tangata mativa. Ai le wa ilon mafu anga ele faia ongo langa Alofa tangata mativa. Ai nango ngau ya tato baba ai tato motivations. Whatever you do for the Lord, make sure you do it all out of love. Ananias and Sapphira, don't forget about that couple. Good gesture, but in their own home, they planned a deceitful plan to keep some of the money for themselves. Awete ula le ngano paia. Awete ta Alofa I mea fa le ngano. Tato baba ai le tala leo Sapphira ma Anania we sila fia le tala. Fai lava la ua fuafuanga fale I le leiloa mai o tangata ai la sila fia le tu. Mena I ta ua I tato pe leiloa mai seisi o le baba ai mai le tu. E le ai se mea e lilo le sila fanga le tu. So I tato fai me umama le Alofa, say amen. Nanga pe ona fai le tu. O le baba ai o le tu se man baba ai tangata. And make sure that your motivation is always love. Say amen. Let us do everything out of love. That's our second thing that we're talking about. And notice, everything is a good thing. Speaking in tongues, o le fatu tu e ave sei manga o mele uma mei avai o le me sili atu mele ia o lo Alofa e mana o mia lava le Alofa, say amen. E mai ma uma mei ia pe ale ai se Alofa. We need love in this church. We need love to be shown in the church. Mele o te tatalo ia le tua lo o le tatalo le tua ia maua le nofo fe Alofani ia maua le Alofa moni le tasi Lango ole atanga ole aina le tu. Pe tato nofo fe Alofani, pe tato loto matas. Mele o te whamaluse tu e tato o whainga wenga tatalo pe mo lema na oma. Langa le tupu le kale se Korinito. Le vesi le tu lai mai ai. Fufusu I mea le ama. Au le vava ai le tu malona fina ngalo. Ia whataua ia te oe le Alofa. Say amen. The last thing here, love is greater than faith and hope. E sili atu le Alofa I le whaatua ma le whaamoe. Le tatou talano ai, o le sili, le ame tawe le Alofa. How is faith or love greater than faith and hope? After all, we need faith to come to God. Second, hope is what we hope to see when Jesus comes back. Say amen. And love, we need that to what? To serve one another. But here the Bible says, Paul is clear, out of these three things, out of sili la, ufale o alfa tutua, ufale o alfa moi moi. A tato lava ai tato savalinga lelo tato yai, e yai le taimi e le to mana unia e tato fa tutua. La taimi na, taimi o fa ta se tato ma Yesu ma. You won't need faith anymore. Why do you need faith? You're with Him. You're with Jesus now. O tatou fa moe o lea, o le toia fiu mai o Yesu. E iei foi la le taimi leo umana to faina le atua e toia fiu mai Yesu. Le wingo le taimi a fiu mai Yesu, umai foi lea, le fa moe. A o le Alofa, pe mai tu spaia, e le umma le Alofa. Langa foi e ki au lo langi o la mea kaku faina. We're going to worship God 24 days, 7 days a week, or 24 hours, 7 days a week. That's all we're going to do. But you know what's required out of that worship? The only way you can have deep devotion with God, the only way that you can truly worship God for who He is, if you have a genuine love for God. Langan mengai ka ko pio mai ka ko ile tu. Langan moni lo Alofa ile tu. Mengai ku wa ile vai malofia moi ile sa. Ku wol fale aisa langan ke Alofa moni ile tu. Ne ke le lo fo fo fe au pe wa fa ile se mangu ya tia. O lo sau e ke saua o ile tu. O lo sau foi la ngita ya fa tai le tu.
Alofa tino ina loa alofa ile tua. Ole sili la meta ile alofa. We go back. Why love? Look at what 1 John 4:7-12 says. It says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. And whoever does not love does not know God." Why? Because God is love. We follow what tahu le lofa. Ekalesia lo tatahu le le tua. Ia fatu putele ina le alofa moni tutono le kalesia. Awun na tutalai. Ai mesia te me vevesia I o ele tani langa o sabalinga le tato yai o tato malama. Yai te me o mai fa fitau. Ai pe o kanyinga ka uma shine mai ma puna ile alofa le tu. Awa ia o sa ia ka ko le fanaya. Mai o le alofa ile o sa. O le alofa o sa ia fa pale a. O la ile wingo le alofa. O le isi mele fa makale le alofa o le winga le upu e legi o le agape love. And I'm sure you guys hear this term all the time. There's 4 types of love. Eros is the first love. That's a love between a husband and a wife. The other love is phileo, which is phili. It's the love between brotherly love. When you look at the city of Philadelphia, phila, that Greek word is love. Delphia is brothers. That's why you get the city of brotherly love. It's from the Greek term phileo. But the love agape is a different type of love. And this love, if I come kuspa ia, o isi alofa umale ka kuspa ia le kusi e lengi fa mai si upu. Ai ho mai le tua man fa kala ni o le alofa Yesu. E fa makala la upu e lengi le o le agape. O le agape love, o le winga le love le, it's an unconditional love. Le winga e alofa aku, ai leise me como fai mai, le leise me e afoi. Say tawi mai. To say you do it, but you don't expect anything back. But a lot of times in this world, our love works with, I rub your back, you rub my back. I give you something, you give me something. But with God, He says, even though no one sought for salvation, even though no one came and humbled themselves before me, I loved you, I pursued you, I sent my one and only Son to die for you. Mai le ia se tangata na whapea fo I se tū le pao tangata ma le atua le se se na toi muli oi na toi whamawalalo ma toi fo I mai le atua ai le whamea na alofa pea le atua ia te tātou oi wa ele matau tio le alofa au le sau fo I Yesu le whamea e le se me koe kōmia le se tau e tau I mai ai pau ale mea ia e talia mea ngai ta oi o le mea alofa mai le atua lango le mea alofa le atua e se man mea alofa whatangata a me alofa fa tangata agaku ai koia a o lo ke nia ngai so mai lo me alofa. But that's not the way God loves. The agape love is unconditional. It's a love that doesn't change. It's a self-giving love that gives without demanding or expecting repayment. This love keeps on loving even when the loved one is unresponsive, unkind, unlovable, and unworthy. It's a love that continues to love. Does it sound like somebody? Famai e uinga le usiustai e baba ai aku e le whaalongo ngata e ula vale e le kai amo mai nei e famai e le kaofia i alo fole tu e alo fale ke lo e o tangata ngana e masasara e lunga koia o ngā whingalo le atua e alo fai fo i le tu na mole ke le ngā le alo fole atua e singa fo ngā le alo fole atua ma le alo fole tangata o malama le tahu le alofa e kalesia e le isi au ngā ngei me o makako ke whaia au ngoa ma le alofa e kako ili I asaka I kasi me mai mau kako kaini nanga upa ngal kusi le se upa upa kusi e kako whamanosi e kako ngā alofa say amen ai sea e ono sai le alofa e anga malu le alofa e le losi le alofa le ala winga lupo le losi se isi whauponga e le matau o le envy do you know what envy is? It's when you want something that's not yours and you might think well that's not a bad sin think about it envy is what caused Cain to kill Abel
Envy is what caused Joseph's brother to throw him into the well and sell him off to slavery. Envy is what put Jesus Christ on the cross. Because the Pharisees and the Sadducees could not stand everything he was doing. Envy is a bad thing. Yela nga always kama ka fali la ko bala au mai le tu fa ya ya no akora ia lengi lo ko fa fiu e fa le ke le fam sino na mo le mo fo le tu a fu ai ke lo ai. Not everyone is called to be this. Find your calling, know your calling, understand your calling. How can you understand your calling? Submit to the will of God. Nele tawa ile alofa ile tawa ya me alofa ile tawa fo le bala awa le tua e tawa le alofa malo au na ile tua langa ya mata nga ni e alo tuli le bala awa tuli me alofa au ngi ngalo ya te oe tauna mua ona e sa ile tua le na fo ai mai le me alofa le fo e fai le bala awa o na say amen. So let us be careful and understand that God is love. Say amen. Whatever we do, let us always do things out of love. Why? Because God is love. Leo pele ia tato fialfan. Awa mai le atua le alofa. O ila to uma foi o e alofa o fa nau mai la to mai le atua. O e loa foi la to le atua. O se le alofa o le loa e ia le atua. Awa le atua o le alofa lava. Say amen. Why should we do things out of love? Because God is love. And because all of your spiritual gifts, there will be a time when it ends. But love, it will keep on going. Say amen. Amen.